le kipenaring la chui le pale la enjoy kale nai ti chu na chu ting le kipet taw na chui le oyapi inepi kiminwa ko na kipet taw na hin tin chu ting le mi pila igami lo ham iti chu na ti bon ba ding ba sa ki dio hin tin alina chui hi le welcome spirit pu Pauline president pu inne pu ko naตัวกูได้พระกูตัวโดยทุ่มเบกันเสียเห็นน้องนอนบ่บินจุยบินลังน่ะลิ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 โอเคกี่ป้าเมตุนยามจาโนบทที่มินตินบทเล็กกิโลมินอีบ่บินดิ้งแต่บินกะเลียนน่ะลาสาวแต่บินน่ะna akin mi sukula jilo phanana hinong langa hi nom ta family len khom na ding ani na a chu community ya ding na pathena le community ya ding mailam denga hile community ke khopna hi ta ta ipp hi ta ta function oi nei te yang le za theina ding Jabangku di Pupate win anabol ngai wa bol nau si pi ham til i si kum thong la thong ana ni le cha lo na wa i si ba the na ko ne phat thi chen na hui ya lo na hin ani na su
ho mi ga ma mi ta bin ina he ba mi ga ma im jing wang ba hi ingai naw le I chon naw ina cha te bin a he jom na thei diu ji doi le tu na ji ngai tu na ji ki bo le hen chi li ya ka ki bo ho hi something intentional ji na ngai tu na to doi le tu pa hi I man sa wa le chen I identity ba lai sa ba wa ji I ding a min mi bol kan thia im ham ti pa hi ikinu ngai wa inung yal do diu ka rin yesu cheldam pi hi hon pathin phan na ho hi in su mel kha yiu im ho de ria hin koi man ji wa hi hida bang a hi bol kan the hi na ai ma le im ma koi ma bol wa ki chang ni ya ji mi ka mai im ti nga yong le cha ti na te min hida bang e ho a chi sa pha chunga ikan tin ho hi tho ki de lo wa na tha bi a pathin phan na to akal so ni yin thei ri wa ji ju ngai tu na ji so ai ki ngai tu na ai cha te i khonu nga cha te ding de sa ne e a chu nu le pa ten dao panila yung dio na I yel kho yin nu jong le ke lai khom na chi pi da ni I yel kho yin du ji a khat tin ma no me ne hem ya jom khat chi cha ta ho din khat sa pa ni sing ka tin na hey guys you know we are very glad you guys show up today. Let me explain a little bit about why we celebrate this, okay? Yeah, the reason we are doing this is what we are doing, things our forefather, had been doing this long before. The reason they're doing this is, giving thanks to God for, the harvest that they receive from God. It is a harvest festival. So, yet though you guys are born in America and it may be something, strange for you, but even in America, you guys celebrate Thanksgiving. It's pretty much the same thing, giving thanks to God and, maintaining or continuing our traditions and our culture, even though we're in a foreign land. So that's the reason we are doing this. And then there's a lot of fun things, the leaders are arranging and, good food. And yeah, in a while, our pastor is going to share about the meaning of our celebration and then pay attention to what he's going to be telling you guys. And also thank you for Spencer, for joining us. Nancy. Along, tu na hong yo si sung ka ke pe di tu na chong lam ta ken kan se he ke ma se na ja chung dan ti dan te la. Hello. Apa ji hin mai yong a peng leo le ang pen le hin ang lum jap jabin na hin ten ki pau me pu paulien ke CDC lam ka po ko na speed ki chai tan tu na banjamin nu la lam hi ang lung na lai pra ko ma yong khu ready yet nai lo de pren tun pa bang len solo saring ko de bin solo sa yo se na hi te le stay am stay jong ading chi ro le na ading yo se hin na in ten tun pa mang len la saring ko ta de na kho be te be le la Sin pa
सहे नहीं तोल दिन सहे नहीं पाहोई जिम्पा जिमिन tanpa senumona tol din sahe nahi baik satu baik ke baik kau yang tu Pak Umin pamaking sungang Tuahi good message good speech in Saipi Dingin or Sapi Dr. Wayne Tuni chan gaya pathianin elam puiwa tunia ehon November nikani 2025 ya chawang kut iman khom thejewin masata in pathianin kathangwa enkeri. So we give thanks to God for giving us this privilege to celebrate our chawang kut in 2025 on November the 1st. So first of all, I will be talking about Chawang Kut, what it means, and then why we celebrate. Kuki people celebrate Chawang Kut as a traditional autumn harvest festival to express gratitude for a bountiful harvest and thanks for the blessings of nature. At that time, long time ago, they didn't know God yet. They didn't believe in God yet. That's why they give thanks to the nature. And the name Chawang Kut means autumn festival. Chawang means autumn. And then Kut means festival. And then also Chawang Kut marks the end of agricultural season. These are key reasons for celebrations. Why they celebrate this Chawang Kut, there are 5 reasons why they celebrate. The first thing is thanksgiving for harvest. It is a time to thank deities, gods, for successful agricultural season, which is the foundation of their community. Good. Now for the Christians, for the believers, we are giving thanks to God, not the deities. There's only one God. Okay, second reason, end of the agricultural season. The festival marks the end of the harvest period. That's why they celebrate. Okay, number 3, community and unity. Okay, community and unity. Chawang Kut is a time for Kuki people community to come together. Actually, before they celebrate Kuki, Chin, Mizo, Zomi, and together strengthen bonds and celebrate their shared heritage. And then number 4 reason is cultural expression. Cultural expression. The festival features traditional attire, music, and performances. This day we wear traditional attire. And then number 5, the last reason, feasting and joy. A significant part of the celebration includes large feast with traditional foods you will eat after this program, right? And then by eating together, we create joyful, festive atmosphere. Bible sunga kutua hivel tena. Kaltukul le sol solo tang hane na hitu podomu somne ni songa akimu in hitu ipam tile kaltukut titu itim kama ko na Israel mite patemite ho ang chudo na gyal do na hina hite kaltukutun ipiaba sam tile paka Yesu Krista hi the Lamb of God. Jesus is the Lamb of God. Paka Yesu hi paten kelmoy no ahiin hiti ama tisanzara zu ehoya hu hina itano heti hi vetsana hi tihina prophetically hi eto hiin sigelle chor solo tang ha ne na tu iti artha lewam tele isun ipi symbolize avetsama tele ta santa te ho hu hina inga zo nung sangwa hi in khowa tonsen na ho hi nikhat aban bana dasha
aban bana hi che mangsa hi che vat sa na che hin khu thenga hin ding ti chol solo tang ha ne na hi che hi na kui man teng ma le hin khu thenga hin ding pakai su tu hu hi pu ti gel do na hi ti tu ka sai do no me na hi ti tu su lo tang thung ma sa good a hi na tu le abana chai le feast of first fruits Levitica bung somni le thum so ki mu in tang pal ga ma sa pen a u ye ten do kau thai ta si na hi tu tang pal ga ma sa pen tu thiên pu ko ma hi ki pia thiên pu chun a thiên so sa ye hen na hi ta sa bo la ko na tu e hon no na I to na wa aga ma sa pen pathena I pe do wa hi le ban zama ina to na ho jong patheni pathe boarding ti ta sanna chu ki bo le hi na I cha ba ho ta cha bo lo hi in ni khat teng le van noi ki chai teng le van ga ma ki boarding kun nu kha pen tu au me ti hi tu pi ta I ge do jing ding wo a ki same ti chu ka sei do no min hi che final feast wedding feast of the lamb na kyang we no zine na kut chai le hi che ku da chu a zao thei ding I he diu chana I zao thei che diu chu e ho a khat che a dinga a thu pi pen ta van noi ki chai yo teng le a thu pi pen ta I wa chu I yao thei diu chu a thu pi in pathena ki pi jeng wo hi tin hi che kut ding chu ngai gel do jeng wo te ku ni bol seu le ayo a hu ki sei tu ho ku deu se in pakai hung ding tu nau song to kala ho sigile can we know mi to ta ngai ming la song poe cho sana hi cho tu ibet sana he tio tu ku di bo so le gel do jeng te tia kan si do no ma hi in ada yo se patheni ni bon chamin phathe bo ta hen Le ki bao me bon da khobe de me Today, okay, then tua katu say di hile ka speech hile chom sakhat na ta sta dam theina lam hin tin kaya chu hile thau ibola mi hi mi ha thau wal ham na ibona I thau ke asai nu yong hi ka thau cho na
Itu tu hizia tu itu tu hizia tu thawa pasahi ipipi na kinai thai ham ti ho hina na ti chom chakhat thu kan se hin 5-10 minutes le se hin tin na a hi thai le ina zui su ke ding win ti chu masan kain se hin tin mihim hi adi dia United States hi 40% of the people na ama ho hi mithau obese hi or mi hi mithau wal Ebola kithau ham kitile thil ine zau se hi ita sadinga hoi chum lo na thil ine tam thil kan ne hlome iti wanga chu thil na ne tam wanga chu na gong ti hi chum lo thil na ne hlom wanga chu na gong ti hi chum lo thil na ne tam wala chu na thau ti hi chum lo chu na ithil ne zo se hi ikama lu zo se hi ahoyong ahoylo yong ita sa dinga hoyong ita sa lo dinga yong hoylo hoyong hitam ta hi umintin iti chu adi dia ithau hi kitile exercise mihim hi exercise ti bolta alo na kathau bu iha ne aval 1 plate 2 plate ho hi bu hi ine u ai wanga chu ho chu na ito lo le hi chu bu chu ning di ita sa sunga chu mi ki thau thei na mihim hin ine za to ina to za thi ki balance ngai okay mi khat na to hat zima chi exercise bozing ki chun tam ta ne le yong chun kho lo na ai wanga mihim in exercise song bolo na yong to lo ho kun hlom ta khat na ne le ki thau thei cho hi chi a khu na thil asunga lu to na to ho khu ki bang anga ye na hi ba na chu hi chi ki thau wal zia hi na hi pipi ki nei thai ham na akos kitile ibola iha thawal hamitile activities ki bolo exercise ki bolo khat ahin tin khat chu hile mihim nazia hi example hile like hypothyroidism kitina thyroid problems zia hi itu low ho steroid low ho hi ine le yong hin ki thau thai na hiv low ho yong ki ne le hin ki thau thai itu ipikiti di ham contraceptive family planning lo ho yong ki ne le yong hin ki thau thai cho na tam ta hi ki thau na hin tin ithil ne le se hi lo ai wanga chu hi ho zo se yong chu course kat hin tin e chu athum na chu hi le na ipi thau zia hi na hi ipi ki nei thayam ki tile diabetes ama sape na hi diabetes ai ho diabetes ki tile ai ho pawa chu hi le high blood sugar ipi ki di hamo zunlum na ki pa zunlum ki nei the ama sape na hi zunlum ki nei the hi chi ba na chu hi le bp high na high bp hi le tisen sang na hi ba na chu heart problem any heart problem ati dia cardiac problem ho hi ki nei the na hi ho hi tam ta hi thum ho hi ati dia hi thau wala hi le hi thum ho hi ti chu very high risk hi ve na iti bana chu tu life problem ai ho ibon ba easy ho zo se hi ve ta ke ka ji ong hi midang dang ho yong hi mai theo na cholesterol mi cholesterol ipiti heart attack hi thei di ham kitile cholesterol hi bad cholesterol to good cholesterol na bad cholesterol hi le itisana hi thau tam ba hi itisen zungzam hi ta cho na itisen zungzam ma hi thau hi hung le itisen zungzam ma chu thau chu tam ta clotting ta hi itisen chu achi thei lo zia chu heart attack na lungs heart sunga hi tisen ku pam thei ta lo zia ku a block thau ai hoyong ku example la ki se di hi le tap ineu khulana tap aku buho ku ipifathil nen ho ku le ama sa pena ku block lo ai banga last pena chu hung block so na hitabang chat a chu cholesterol nei hoyong hi thisen chu thau chu ying last pena ku thau chu ila do lo wa hi le hi chi block hi le chu heart attack hi ying ta na hi chu hi ji a chu cholesterol nei ho hi adi di a hi exercise hi ha bole a phape ne na exercise so i ha bole pha intin any heart problem at this mild exercise ni khat a hi bolute ti chu
ka sei nung kit hin tin hi chi chen chu hi ta hen ka ki pa an ka ki pa e ale ki pa me na ko byang jiu te ki pa me nu mo ma ku na
จะปังกอลหอยเราจะปังหลายฮอจุงเอานะบ่จะเป็นเก็บปาทุกหินเสนูละลำโซโลสดิงโกตาเตเลมีเตโซซีเดียกิปานาเลตโนนาสบางกูนิโลปีตูนีอะฮีหุงหุงมุนหุงเลมุนกิปาติมเลงโปโมเตอะหุงหุงตายสบางกูนิโลปีKipata in limuti kipana tabanino so bangi iden kipata nomin so my days in limuti tabang good oh tabang Kimi zo chate kipata in limuti simle mala nule pa bule paite kipata in limuti tabang ni ko nilopi ate akang ibon chan lam ko mute Kipata in limuti kipana tabanino kung so bangi iten kipata nomin so my days in limuti tabang good oh tabang iten kipata nomin So my days in limuti tabang good oh tabang Ipae Tabang ko hi nila hi itik sela kol ka mayong nini ki mangdal bulna mo ni lang chu na ki mangyap ti ta de na e ba nga chu tu ni apara pa top chen ge hi tu ni hai sela ki mang sun tin ho ri nga hi tu hi thum bei li bei nang hi tan ke ri nga hi us ga ma hi ki hoin ko ri nga hi tu ku mi khat be na hin na ai mu na da bang jo mi hom cha hin yong le hin ali ka chu ji ka hin na ka sai nom pi pa na chun ali a chu pi ma tu mya min kong ho ali ka mo ali ka ko to kong ho be ali ka na ei mani mana hom chang le mani mana nom tai man the de chu alo pi hi ka ti chu na sile banga tam le lura ya re ru sa chu ai banga chu ki tup chala nam si chu phayo sin na hin tin ipi bi la kat mai kum leong tu kum hi ki ho ringa hi apan na hin tin apan na hin tin tu kum yong hi ni rang kum dang to bang lo na chi yap dan ho na chi stay nang na yap dan ho i bet le hin pa la lo i bet le hin bi ma mol le i bet le hai che ti na ho nin na ki pa ma man na tu kum hi akhat be na ai pha la chu tu kum hi anum ma man na mai kum leong ka tim no a chu mai kum leong chi sanga lo pi ta na hi kim the ni na mai kum leong hai ta e bol the ni ding win khat che jong pon tho te tin ka hin tiam no wa ki pai
KCDC by President Puakuna Kepatu Sena Henlang Board of Thanks na aman an seding din jo ting le en ne taw na ba dal khai jo ting le I horinga masi ma phit am lo hi the lo atom na chui le limi ki la dio มาสันประทินจุงกิปาทูกับหิมพงนั่นประทินทางบ้านโนเมนนอกวิสาในที่กิปาทีนี่จึงบ้านมาสับเป็นอาฮีอินตัวร้อนน่ะอินนี่เตจุงกิปาทูกับหิมซีโนแมนมาอินคุมพระขัดเบบูเสนปูจนปาจอนอดีตเนี่ยอิจฉาเตไม่ละมาเดียจ้าเตนะสุมิลทูเทลูได้จีบอลมาบ่ายังหาทุสู้เตจียิ่งก็กิปานั่นบันจมายองประทินบุบิตุเนียอินูน่ะเนียมสิบีมามาyang ang dau thi ila ba na chong hi pathim pa thi in ki pa thu kan se in na bon cha bin khachi la ka se lu yo min tin I bon cha bin na acha koi tiam do hi ja kilung khat ta ki khat ta ai bon na chung ba ki pa thu kan sin kum kit le yo si sa nga ho yo sa so ma na idea te yong in ni thi ba anok ti ai bon ri si ka ta ka ni tu ni ang la yo sin na bon cha bin khachi chung ki pa thu kan se tu se yong ka chem po hi ta ma yong le kan thu seตองขัดก็สีลามขัดอินนันเวเวตีของนั้นน่ะก็สีเขียวหน่อยงานจำบินละก็สีนบอนจะจุ่มมาขัดจุ่มก็ขีดปลายประทินกระถังใบน่ะก็ขีดปลายเละ KCDC no te ho hi